ngasi nungdaram phongbase phongsingi maruoiba paukhongka charaga mayamda share tawjagi ahanbada doctor nurse amadi paramedical staff singna CIC Nambolgi office mamangda wakat mifam phamkhre oina mayai lekai digi patient ama miyoi mariga ngarang ahing nongyaida lakminaraga doctor amadi nurse singna layeng satharingaida makhoina apamba mongna layengu BPO lu haibna singba namduna makhoigi apamba sing tahonana bo hona kiba thogdok sing yaningdaba Phongdoktuna CIC Nambolgi mamangda hospital asida puba doctor nurse amadi paramedical staff singna wakat mifam pangthokre wakat mifam aduda health worker ekhoibu aki akhang yauduna thabak tahonbiu doctor amadi nursing kian khanganba yaningde we strongly condemn last night incidents on duty de leiba staff singda intimidation amadi threaten tawu yaningde haina thaba slogan iba placard kya su sijanaki wakat mifam aduda CIC asigi MO in charge Dr. L. Kuber, MO Dr. S. Victor Dev, nursing amadi paramedical staff singsu saruyaki. Dr. S. Victor Dev nahai hospital laklaga patient party na kian khanganba matam lianba manba wangang sangang kya ngangba ngarangi thawong ahanba nate asumna tawraga miyamgi seba tawriba doctor amadi nursing bu kian khanganba namduna makhoigi apamba tawbiganu haikhianasu pauksisna makhatana phungdurokli Atopa pawa manamu BJP gi candidate P Brojena ECI gi sana kangun khudimak thugaire himanta thasi gi tareta pangthok kadoriba wangjing 10 tha kendra gi by election da BJP gi candidate oiriba Paunam Brojena Election Commission of India ECI gi sana kangun khudimak thugaire election asigi mari lainana sading tawba yari basi supnata gi lupa lak kungani thoi khaktani haibasi mayek sengna iri adubu P Brojena ain gi wangbada double hena expenditure tawre haina INC gi candidates oiriba MPCC gi Vice President Moirangthem Hemantana haikre Moirangthem Hemantana ngasi media ra thadorakpa video amada mahakna hai malemda amukta taunadaba mawongda Paunam Brojena Phiral makhal ani handaki by election asida makpu sokatpa miyoi singda yunghali aduga isa na yaraga Phiral sing adu yungkhatchabani haiduna yumbugi khuyek mangjonona lauri hairaduna ahanba Phiral na BJP gini ani suba Phiral na we support P Brojen haina thaba Phiral ne karigidamak Phiral makhal ani pak sana yunglibano thigatpada BJP gi Phiral yungliba singdu napsagi seng phangba amadi nupi committee da yawbu singni Phiral yungu yadaba miyoi amasu nakongda kinna thinbadagi I thoktuna Facebook da viral oikiba laikre ani suba Phiral yungliba sing aduna lambi sembini Koilas thabini haiduna we support P Brojen thaba Phiral sing yunghali haiki Himantana makhatana haikibada district election officer Thaubalna October thara thokiba notice number 2 by AC of AEO by TBL by elect by 202 gi matung ina rolls of item for use in the ensuring by election to Manipur Legislative Assembly election hairiba sana kaulon asi P Brojena thugaire mahana yungliba Phiral khudimak mari leinaba election observer singna physical count togodabani amasum expenditure reflection togodabani masigi matangda returning officer 34 Wangjing Tentha AC amadi district election officer Thawalda formal complaint ama submit tawkhre hiramasigi matangda ningthina thigatkadabani ECI na pibe expenditure limit lakungani thuidagi double hele habgi singnaba laire Phiral gi expenditure nomination file tawba numitagi daily basis ta hotkadabani maana BJP gi candidate oiriba asi case tawba yarabani hairaduna wafam asi ECI gi satna kanglon gi matung ina haibani haiki election haibasi secret board ni miyambo paktaknana Phiral yunghanba asina democracy gi phajakraba wan thok lehandre phongna vote pirani haibaga mana hale election bo festival ga sa mana hale election asi phagira haina hangladuna yauksangi harau kumaigum pangthokpa yabra haina su hanglakli haina pauksisna makhatana phongdorakli marak thana mapan goiba maru oiba paukhara Rajasthana COVID-19 nagi ngakthoknaba bill pass tawba hanba state oire Rajasthan ki state assembly na malengi mafam kyar sanduragliba COVID-19 mo ngakthoknaba ngarang Rajasthan epidemic amendment bill 2020 voice vote pass tawduna laina asigi mayokta bill pass to balaiba asigi ahanba state oikhre bill asigi matung ina mi amana miyam tinba mafam natragana public amasum private ki gari satpada sungsoi soidana marks upagi darkar oidi
बिल असिदा राजस्थान एपिडेमिक एक्ट की मखादा सेक्शन 3 की मनुंग सना अनौबा क्लोज अमसु हापसिंदुना मी अमना महाकी नातोन अमसु मसिन फेस मास्क का लोइनना खुमद्रबदी मिरक्ता थोकपगी अथिंग थमख्रे स्टेट असिगी सीएम अशोक गेथ्रोन हाइकिबदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba amata ngairaba vaccine di face mask sizinabani haina phongdoki hainasu pauksiyesina makhatari atopa thamoi sukningai oiraba pawamana Kabul University da nongmaina kapada taraga mapan sire kunganithoi hena asu opanangkhre Afghanistan thokpa hingsa gi thawdo amada nongmai paiba nupa amana Kabul University da nongmai maru kya kapsinduna satra yauna taraga mapan hatkre amadi atopa kunganithoina sathina sokre Afghan की सिक्योरिटी फोर्स नसु नोंगमै पाइबा नुपा अदु हाटख्रे इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पोकपर्सन तारिक आर्यन फोंदोखिबदा थाउदो असि इरानियन बुक फेयर हौदोकनबगिदम कैंपस अदुदा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगना थुंगलकलमदाइदा थोकिबनी ngarang थाउदो अदु सिटी असिदा एजुकेशन सेंटर सिंगदा अटैक तौदुना छात्र निफु हेना हाटख्रबा मतुंगदनी हंदक सहिस्ता अफगानिस्तान एजुकेशन सेंटर सिंह इस्लामिक स्टेट ग्रुप ना टारगेट तौरप लेप्त्री कतर के दोहा तालिबान गवर्नमेंट गा शांति की वरी सनख्रबसु लेबाक असिदा हिंसा की थबक्ति हेना कंसिलगली मरा असिदा प्राइम मिनिस्टर ngarang की थाउदो असिबु अकन ममोंग यनिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना अफगानिस्तान टेररिस्ट की मयक्त लखोलकप थबक खुदिमक्ता मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखरे हाइनासु पाउक्सियेसना मखाताना फोंदोरकली मखा चथरकपोइना मणिपुर की ओइबा मरुओइबा अतोपा पाउ खरनमो साइतु केंद्र की आईएनसी की मेरेपना खोले बेलेस की सिप अमदी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग फुरमले मेर्सी हौकिव नवेंबर 3 असेंबली कंस्टिट्युएंसी मरीदा पांगथोकदरिबा बाय इलेक्शन असिगी मतुंग इना यांखाइगे मतोय साइतु केंद्रदा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेरेप ओइना सोंथोकलिबा डॉक्टर लनमीथांग हौकिबना ngarang ahing कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की खोले बेलेस की सिप याउन इमुंग मनुंगी मियोइसिंग फुबदगी असु अपन नंगले हादी वाफम असिंग असि खोले बेलेस की सिप की मसानुपी मेर्सी हौकिब की मयुमना पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा मागना फोंदोकिबने मेर्सीना फोंदोकिबदा ngarang numidang saitu केंद्रदा सेरक की मिखल असिगी आईएनसी की मेरेप ओइरिबा डॉक्टर लनमीथांग हौकिबना महाकी सिक्योरिटी स्क्वाड अमदी वर्कर सिंगा माकी मपा बेलेस खोले बेलेस सिप ओइरिबा खैथांग हौकिब की युमदा खंगहौदना लाखी अदुगा डॉक्टर लनमीथांग हौकिबना बेलेस सिप खैथांग हौकिब अमदी मेर्सी मसामक याउन इमुंग मनुंगी मियोय क्या करिगुंबा मरम अमता हाइदना फुबु सैबगी थबक सथरखी मखोइना फुबु सैबगी थबक सथरिबा असि हंदक पांगथोकदरिबा सैरक की मिखल असिगा मरी लैनननी हाइरी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगसी फुरमलाबा मतुंग मखोइ मफम अदु थदोक्तुना खुलै थुना सतखी लोइनना इमुंग मनुंगी पोसै सकुरिन सिंगबा खरसु अकाय अतोय थोलमखी हाइरी ngarang numidang ningthaugi imungda फुबु सैबगी थौदो अदुदा नमहौबा वीडियो फुटेज अमसु पाउमिसिंगदा फंगनखी हौजिक फावबदा सरकार की मरी लेनबा अथॉरिटीना मरम चादन विलेजशिप अमदी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग फुरमलिबा डॉक्टर लनमिंगथांग हौकिब की मथक्ता करिगुंबा एक्शन अमत लखोटपा लैत्री हाइरी हेनसु पाउक्सियेसना मखाताना फोंदोरकली लोइसिलकपोना यामना ngakningai ओइबा पावमना एमएलए लोकेशोरना युम साबा यावखिबा युम्बु थोइथोइ कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी एमएलए यावना युम साबा योरंबसिंग टेस्ट तौगदौरी खुंद्राकपम केंद्र की मनुंगसना खुंद्राकपम अवांग लेकाइद लैरिबा ममा मपा अनिमक लैखिद्रबा मसिल मनाव मंगागी अहल ओइदुना लैबता नतना खोंगी सरुक्ता सोखिबदगी हौजिक हगोल कांखतपा ngamdana फिबम चादना फमुंगदा यतादुना लैरिबा उसाम थोइथोइ कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी माके युम साबदा सिनमी ओइना अयुक नुंगथिल थबक सुबो यावखिबा खुंद्राकपम केंद्र की एमएलए लोकेशोर यावना युम साबदा यावखिबा मियोइसिंग कोविड-19 टेस्ट तौगदौरी पाउक्सियेसिना फंगबा पावगी मतुंग इनदी ओइ थंगबा खोंगी सरुक सोक्तुना फिबम चादना लैरिबा थोइथोइ ngasi जेनिम्स हॉस्पिटल चेकअप नुमित ताखी ngasi ayuk pung 13 ताबा मतमना जेनिम्स हॉस्पिटल चतुना चेकअप तौद्रिंगैगी ममांगदा कोविड-19 टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरे हैबा कंफर्म तौखिबने मसिगी मतुंगदा माक मसामक जेनिम्स हॉस्पिटल की कोविड वार्ड थमदुना अना लेंगबगी थबक सथबा होखरे पाउसिन हाई ngasi पॉजिटिव ओइरे हैबा खंगबदगी महाका ayuk nungthil खाइदना लोइनादुना युम साबगी थबक मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना यावखिबा खुंद्राकपम केंद्र की एमएलए हयेंग कोविड टेस्ट तौगदौरी एमएलए दनतना युम साबदा यावखिबा लेकाइगी पुक्सेल सौरबा मियोइसिंग अमदी युम सानबगी दमकता सेलगी तेंगबांग पिरंबा खुंद्राकपम केंद्र की मनुंगदा लैरिबा ग्राम पंचायत की प्रधान अमदी अतै मियोइसिंगसु हयेंग एमएलए लोकेशोरना सिंदनो खुंद्राकपम अवांग लेकाइदा कोविड टेस्ट तौगदौरी हाइरी निंगसिंगबा याबदी
COVID-19 positive oiraba thoithoi mama mapa animak laikhidraba matungda mahaksu makong thina sokpadagi phamungdagi hendokpa ngamdana leibani lainaba yum laitabadagi awaba mayoknaduna laikhi imung asigi awaba phibam ubadagi khunrapam kendragi MLA Lokeshwarna asauba thodang lauduna maki lainaba yum ama sabagi thabak handak paikhalakibani masida MLA masasu sinmi oina thabak suba yauduna lakhi maduna yum sabada yaukhiba miyoi sing COVID-19 test tawpham thokpadagi hayeng tawgadoribani haidi hainasu pauksi isna makhatana phungdorakli